matur ningaya moka dilingi hidup yang keni jaya ya samtonan idani wanta hidup yang berbetar putaran jaya idami ide yang betar kali yang agen jayu kesarengin yang putaran jayu ya ide yang betar kali kantung jenek maling dari kemarin puncak Semeru jagat jauh ya dewasan utawi galasan jati kalintang utama iya doya kalintang utama puniki ide yang pasupati ledang puniki ide tedung turmaning mice yang daging sabde sane mabuah pisan lawan cucu daging sabdane punika wantah jekati bayang ring pare
putun kirani maka sami Nali daging sapangdal sadani deyang pasupati ngayuati dahatin ban mantur alus manis pisan dosa daging sabdan idani nauduk kene ide usang bagus aja ke bakaja cucu ide tenenan aja kejam tuah jemak keputun kakiangi tenenan ide Apaan sampun tepuk keban kakian kadiangan idewani aja ke makajang ini yang sajaroning pengaksian pekaki ide wajah kamu aja tuah subuh pada ngawikanin tenenan cening pesan sing jadalil sajaroning pidabdar iadin pola palih tate cara agama disubuh si doan idewonatasan Tuarina pada
ide samraga siul sekali ide samraga sulinggir ya. Pasti ke idewo sajaroning agem-ageman sang meraga biksu ke nah jani peka paca micayang idewo pemargi saking pepatutan cening si depan idewo nyang kepan sajaroning agem-agemani ane jane patut temenan idewo wali-mali nyurjur jagat balini janji laring asang guru regu gumantin idewo prasida paretang kemalih majeng ring guru renang idewani temenan aja kemakejan nah cuma danyang jagat Bali di suban sida idewo napak malih ger kemarin jagat Bali ngelanturang sajaroning bidadak ajin idewoni nam tamu nabdabin jagat Bali ya. Sampun niku ingin wantah kadiasa punika ngayiwati kalintang jejenar pisan utawi tegas punika inganan daging pawisi ide sabda
sampun prasida kapicaya ngulih Idang Pasupati daging sabdan idane punika sani jati kalintang mahutama sani jekati bayang ring para pudung idane markasami ya